revive it. Mo ya mo fa mo de Ghana for obi anso so hwe say mo be ya ama na ba but stars na nkasa among you people no mo ntamu ngo enti amafo so say no na ama Kumawood ni ntimi nye ade na ntimi ngo se mo dwuma mo haha ngo ye de hago pa ye hago papa ahago emra enti ade na Kumawood de emra ntimi nye dwuma no wasem ko ba true makeup me ana me ye na me say the true makeup so no wasem ko adwuma no mra chense wo na adwuma no na de Kumawood mo koso na ono obi wasam a wonye aha ma me chewa de ba ko unim Ghana problem nyina na say baby adwo enye no kre Kumawood obi a wona danfo but obi a nso so me wo madamfo wo out madamfo ni industry nim okay yes but the problem is say obi hu se no obi yesi ni ba ko me no me nsa wo ni se wadamfo ne no kra na tifie yes by intesa so do ma me kan ha nkyerɛw obi a wo ye adwuma obi a wo ye adwuma bia no se wo namfofo no nyina wo problem yem fa damfo sa eso baby ye adwuma ti abakoko sechi wo baby a wo da na wo baby odidi okay abo bia wo baby okodidi ni baby oda se ye kase mu ngo na nkyere se bia wo ne nipa ne nya adamfo chinchina atwan bi ba wo hia obi a wo ne besre so wo party FNPP yeah wo NDC yeah so wo yen some training so no problem e wo o mutimi kon air o mu pia bontin abako kra tena abako ka mu enwi fa hye wadwene mo se parliament kwa na mo dwene oman no ho amaye no nka bomu ni ho na de na nka bomu ni baabi enwuye na Kumawood de nka bomu ni mu na say emra ne hia Kumawood mra nim emra ne nya adwuma adan minim empanifo ni ntimi nya omo adwuma na say kasa wo ho ba wo ntimi nya omo adwuma oman bia no ehia mra tibroni kura wo de traffic light by no ohun system na nkofo ni mra no so ento wo de camera asa a shell no ne traffic light mi say wo cross a wo betime atwam any time bia but ye de bail bebrel on said that it is amra ne betache ye no wo du no red card red light ni so dia oni so cross amra bedi no wa wo fie wo hia law enti does it mean sempanifo na wo muntimi emamra ne nya adwuma no e wo susu so boni bi wo mo amoye actors ne so I say nipa bi o ma batimi ye ne depi na wante na bedwo muntimi mo wani nkyere no abatam bi otete ni baye bia no odu bedwoma won kasa wo odinani because akwani nim de papa betima ayi wo fi ti ani bia kire de wo yese we ni kire se tu fi abohu onti do ye bia wo jai enti no simi ani Ghana nkasa particular no ye yale mla Ghana nyina o e wa sole fi e wo modwuma mu ha kura twe kakra e bi bu nkofo ni chi o yerepa e wa na enso no law na wo fi an se report ho 8 o'clock a untimi nka chemse no enso 21 report ana me no bi wa asem ntimi ma me ma aya law enti se no yenwu empanifo okuo no ne ensan fa foforo ma na se muni Kumawood empanifo da na emra nya adwuma ekuo enti wo mu ekuo na wo ho no existing one no mo san ento aba foforo enye empanifo management a industry no na me catch creative art nya Kumawood creative art okay to minister ibeyi no to straight to down ye minister so me hu no ga Kumase krada se bia watimi ye kwa ministry no kwa sha se bia wo me hia Kumase actors nyina ye nka mom ye abia me hia mo me pese me ye minister maba me pese me betotoma no na me bu sam se mo problem ye dey ti asem yo ye nti na wo ho but me hu bida me hu minister waba wa ye bida wow e bia producers se bia mu nyam ni ehia culture center bia ye hia producers hia we ye wo platform ahodo so wo kan ya ye bet me share culture center ba me hu bida and from top basic down me hu ye creative art ye Ghana ni ye creative art ase odo obi the creative art making money so on that identity ye tia ye adwuma ye sini but to be say akro be say Jubilee House ye da woni